ye twa mu no emu adanse de moa munnim Sompa Akyedea 2025 yabo onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwan a amaso me mau kiwi fatu trim ma oyire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plans im senka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso nanka person wale afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso nanka wo hia yo time be na e bia lines no tumu person ka wo na wo ba adwuma bi mpa pa senka wade betre wa hiem afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyada yi endini okay didi na mani bi nyada yi endi na hwede awurade be yewo ko o say Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe didi mu a ayedu nsia o say Bible say onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yami do o say onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan fufuro ye dey atu enim ena nana Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no e bokwan ma wo to na ye dey na edene ko nipa na sai kwamba ne de wo kopie nipa titiriw abrempon enim bo nsem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi misitidi ma kunafo bi ni pe janka bi pam school atale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wacha se kope kunani bi tomoni anwa fa sedi wo pe kura wo de yeniska fa ko mama akode bako ne de bia oba show iso mama de bako se urade mini bi de na so gina we so afi mini ma me bon pa nyina ma hu tunsanso papa bia gina we tu da afi aye ko wura mu fa kane ato me so e ba sa Bible no say onipa ye de be kwan amano na edene ko pie pakese enim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25 saka san ye me de papa bi winsem ne basa Ajana one ebrebe na for God and country shase yeah no ebrebe na shase Mondays to Fridays ebrebe na shase oh mushase two Ajana one we sure Ajana one mama mbisa o asembem pa na yakan wo for God and country so a officer sa asem no eyade a sa asem no abo bi aboa ana abo man gan asem ba ko pair yedi hu nkomo wa ha one said them amen janka bi pa wisia bi ye je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan yo je ma ne nkan ye se ko 50 bia je bibi mu du se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese me wada nka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma urade ni nyina amam urade kakra me woyi de mayi ni me de koya do ha mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mami hu ani munya me se obo Kristo dim se won sensi form da amen power eyeki yes eyeki o okwasem eno na bo ne kan ho asem Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinum me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem we ena me ka se ade ba ko abo ka me boy ni say we can say to me it's about the Debi enye no because debi lines na mu frɛ na mu comment. You know I'm expecting you to know. Hey, Ajana one. Yes. Edin shirabantem. Edin peja bantem. E ma kontu opunu bientem. E ma wariye punu bientem. E ma adwuma punu bientem. E ma wo hia boafo ntem. Pa. Jedi kan pa ye oma. Giving. Okay. Adoye. Se ubie winsem ediama obi. What say? Say janka say hiani no. Say kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam.
Emano. Emano nye wakuma hisa obema. Emano nye wakuma hisa uye bibi. Obi kwa timika se. Na we me ya mani de bia asem to no ndo betima ya mame. Obi ho obe ya do ya na oya ma obi abi betima ya dey. Abo. Sa do no ya na su nhira nta anya dey. Eba. Ekwasempa. Adoye nhira umpa ya do ya nipa o ya mano no. Oni bibi ya de beda wase. God is country. Me patwa nya sa waiting for God and for God and country. Amen. Ti afi o plans na me se farisia ne kunafo ni nyankae dey. Eka ho. Enya pa abonko a to aso. Emane nye wakuma hisa obema no. Emane nye wakuma hisa wo de bema no. Na saa de yi nti na se wo pie wo nsem akunani awisia ajanka bia awurade wonyankopon be hyira wo. Onyankopon so be da yi. Obe hyira wo. O nsem kese me hyira no. Very simple. What is so be wo nsem a na wo anidi anya wo mo a onyankopon se obe hyira wo. Ko wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ene de wo de wonsa beka nyina ene de wo de wonsa beka bia hallelujah amen he ye sha afi bia ase a wo a new beginning sem what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na ase ebe ya pa se wo di sum be sha afi ase ebe ya pa se wo di abrefo be sha afi ase ebe ya se wo di ahokire eka ebe sha afi ase enti niema Antiama kora sambre bio why kora sambre bio you fall last one some me di ka che 3 and then me be che 10 and me che 3 no ma sa be che 3 eva edina nim no e na me kire wo no bio winsam December me see dey bio winsam hallelujah amen obi aba hello udi the self free never to dim be say kaka yentie we last year we Sunday Sompa Akyedea I wo 11 years we couldn't tell what name. You see, I'm a said them, I will find girl, I'm said them. Amen. And you girl, your best friend Akyedea. Nyame de akyeye. Yeda se nyame hyira wo. Yo, was 7 years so name watwe. Sompa Akyedea nyame hyira no. Enti wo so obetimi aba baby de wo so be ye bia wu ye 0598559802 we be to so anya me no on century hello Sompa TV patro ai patro me dia dance ni fibriku yetio you go so me ye wo me first guy to so ni ne I never tell my first deny Canada. So number zero at and then send this Nadia and offering amen. Hello. Good evening, baby. I can free. Last year, some parts of the NBA. Mom, and the time of home. Me could rather to me, not my friend, and man, not yet in a harbor, high up there at the stage. Time now, yes, I mean, I want to say, I didn't want and then 14. The other I want, and 14. Weekends, 3 minutes, and I'm morning, and I'm not spending, it couldn't lay down the pan and say, it's going to make us no matter. Hallelujah. That's it. That's it. Pa be a bidi so ye die wo nyame basa edaso ti de wa wati bo homoden hello udini baby akase free le ba cho bi venti bi de be se kaka yentie o le ba cho me sini ye be me pa my dear since last year me e be ti that way ya me nye chuma yo ya that's it udini baby akase free yanko Akyedea no me can be last year. The minute we can see and I'm going to say on and come with them. Now, yeah, it's a time of even if you that time of now. I don't play so at the first time for you. And I'm a hot to
we didn't see you months and a point. Yeah, be a man. Yeah, that's I mean, papa. See, the ameno okay. Sompa Akyedea last year we be. This year why be? The nyame ayama wo. Now frɛ Neka. Hello. Pachodi. Hello, Papa. If I saw last year, we did a question when you asked for my then with the part of my because if you see the whole radio station, no more senior man, no more the I'm going to shout. Now, get my power. Hello. Pachodi, baby, I can say free. Yes, uncle. The person comes up. A giant quay. That's me, be 500 Ghana. See this year, who is such a baby, my bobo, I'm who was a who went. Nyamishram. Semudia dancy. Ubia, we be a Nyamia, be a my friend. Hello? Sompa Akyedea last year and this year. Hello? Because your friend of Majua, because that's free question. Yenti o Majua. Me am Majua ni. Because yo young quay. Because this year I'm the year, did that. Malaysian Kenya, Mr. Nier, I be on the tree on the Saturday or ye. Amen. For the local year. Here, and I say, yet ye be aqua. When you meet to me in the Bassano, yeah. Yeah, come and stress at the uncle, the I want to over your dinner. But I didn't see the person to come between for catcher. So, my morning, let me miss coming at 10 city too. It's a min show be a cardian. Yo, and the Moyamon Kenya me, Name a bomb home. Because somebody come near me to a month at the Baho. Near me to a Mabaho. No more one me at the Yamias. It's a min show be cardian. No. If you want to me, baby, I'm a stremo. What you have gone by your boots to not cut the office in Yamia, not yet, Senyankoponia, my Jimodi. Yeah, that's a password. Yes, it's Sompa Akyedea. And no, what's Sandy B? Namia be amount. Say it last year, say it this year. Hello? Gloria, why be? Last year, dear, remember this year's my last year, not to do the cut. I didn't know much. If I could not kiss that, I say, no, I'm going to parent. The same is the first time. But the local colleague at the union. It did bring a year, Miss Mam and the family is going to be. But the mom, I'm a little too. This year, more, I'm a fine offender. Yeah, that's a pa. Nyame Onshiraw. Enti say na yepe. Last year, this year, Sompa Akyedea me ye bi de onyame ye ma me no se no obi de ne ka. Wa ya enkadere. Obeye bia na nipa no atua ne sika de ama no. Enti bia wo so ye bi. Unya nya bia kan ho. Hello. Pachodi baby akase free. Mutakochi pankrono. Yo, Sompa Akyedea why be? Last year me twice me am jibaho. Yo. Now the truth is this year me because my church in a stroke. Oh, kafra. Yes. After 18 days and now probably the entire wedding. And I'm teaching you I'm really a stroke. So mommy. I'm confused. Yes, I can do that now. I'm a that's an issue. It is a woman Sunday with the number 05. Most of them radio 0598 559802. Taiwan Media. Hello. Mira Pacho Sompa Akyedea last year we be. Edian Nyame Dauroma. Me Pacho. I'm you be a Juma. Class shop be so damn into Palaka say a comment on farm be our auto. But be being just an impersonal location. Yes. Yeah, now also go Papa one be about be also be 20,000, but me find the concert by me 60,000 umpono. My channel already class. Because show me 2 and kakra. Na che so be e bi no de nyame ye ma wo no. The Pacha.
nyame onhyira papa no nkoso amadwuma no mu entre nso betimi abeye bi waye bi nso abetimi afre 0551931931 0548931931 na ye na wonyame ase enu ti ye mfa ofre ni uchato. Hello Pacho di baby akase free. Hello di baby akase free. Me pacho me kase free obwase. Why be? Me pacho last year me. Ede na nyame ye. Ade nyame ye ne se so for ma me no me kuno yare le se ekodi bronya. Na me kuno yare me me ma good dem. Ewurade. Na me nye na ni sika. Me ye na de na ka me se supposed to be. Of man me catch where I say na my dear we saw me on some kuno yare. Na afin fa ko meto me na me nya wo de ni need. Ya me so aje wa peje me kun. Amen. Amen. Ye do friend wasi. Unya nya ya 0598550902 0598559802 Tarawan media ne be yanko ahoma no so adansie bia sabia ku sabia nya do wo be ya ye die ekode ma wo no ye hwa adansie bi kama simanum pre ne ye fa emra na bi ye. Hello odi ba bi afrefre ma me den na onya frim ba che no frefre sinya ne fre me hana. Okay adansie ni ye bi na e bi sabia tu ade na me bra tani o pawo na me ado awawo ba me opportunity nti afi so wonya me mpa ye ma de shedi a me de tu me nim na me san aye fofo onse no ho nya okay hello aba ba so fun na me nya ko me ka so fi kwa ba chi ma me nya ko yentie o afrase no uye bi no ekwo se ne ma o me nya me ma Sompa Akyedea anytime you should be doing me ye father your son said but then say you know is not one na the will be see the dear me jina wo na someone number see on my dear na go call the and na mo so be time and I'm so you man so be the two ya baba mo no and you need the feel and so when my you be no you mo na e bi kwanya ye na so e na demaye onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwanya amaso me mo kiwi fatu trim ma wo mfi December yi. Okay onipa bia afi na wo plans sim senka obetu kwan na so akwantu na ntumi amaso na nka person wale afi a prophecy kra by nka be wa na so amaso na nka wo hia boafo pa afi mu na so onsentumi anka boafo wantumi anhia boafo no na person ka wo na wo bo adwuma bi mpa pa senka wade betre wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyadai endi okay didi na mani bi nyadai endi na hwedi awurade be yewo ko o say so mo mabisam ko eti ayedu nwotwe didi mu a ayedu nsi o say Bible say aha onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yami do o say onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan fufuro ye dai atu enim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no bokwan ma wo ko na ye dai na edene ko pie nipa na sa kwampa ne de wo ko pie nipa titiriw abrimpon enim bon sem kese ma Christ obi a person 2026 ushia boafo December yi bisitidi ma kunafo bi ni pe janka bi pam squat ale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wacha se kope kunani bi tomo ne anwafa sedi ope kra wo de yeni ska fako se urade mini bi de na so gina wei so afi mini ma me bon pa nyina ma hu tunsanso papa bia gina wei tu da afi aye ko wura mu fa kane atome so eba sa
Bible no say onipa ye de be pokwan amano na edne ko akese anim. What kind of quotation? The Proverbs 11 verse number 25b. Sakasa na me de papa bi winsem nebasa December o mompa yenjo no kwasempa rade be bi kwan amawo pa you see wo de misi pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomoni anwa na niema nka ntire obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo bo ho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem amen janka bi pa wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o je ma ne nkan ye se wo ko 50 bia je bi mu du se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese me wa dan ka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma e wodi ni nyina mam urade kakra me wo de mayi ni e de koya do ha mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mami hu ani munya me show bo Kristo dim say on sense for mota amen power eyeki yes eyeki o kwasem eno na Bible ne kan ho asem Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinom me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem ani pa ya woniema epie nhyira de on ya be bompa ya che ya woniema ama edi nhyira bantem edi mpeja bantem ema akontu opunu bie ntem ema wariye punu bie ntem ema adwuma punu bie ntem ema wohia boafo ntem pa dedi kan pa ye oma giving okay adoye se ubie winsem edi ama obi what say janka say hiani no say kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam emma no ko emma ne wakuma hisa obema emma ne wakuma hisa wo ye bibi obi ko atimi ka se ai na we me ya mani de bia asem to no ndo no betima ya mame obi ho obe ya do ya na o ya ma obi a bibi to no betima ya dai abo sa do ye no ya na su nhira nta anya dai emma e kwasempa adoye nhira wo pa ya do ya nipa wo ya mano no oni bibi ya de beda wase ne kwasem oni hwe de be ma wo dio owo de be ma nya so be ka se onyankopon nya dai shiraw enu su ne mu odu hallelujah amen ti afi o plans na me se fa wisia ne kunafo ni nyankae dai eka ho enya pa bonko a to aso e ma ne wakuma hisa obema no e ma ne nya wakuma hisa wo de bema no ko na saa de yi nti na se wo pie wo nsem makunani awisia ajanka bia awurade wo nyankopon be hyira wo nyankopon so be dai wo be hyira wo nsem kese me hyira no very simple what is so be wo nsem a na we ni di enya wo mo a onyankopon si obehyira wo ko wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen hwe ye sha afi bia ase a wo a new beginning what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na se ebe ya pass wo di sum be sha afi ase ebe ya pass wo di abrefo be sha afi ase ebe ya se wo di ahokyere eka ebe sha afi ase enti niema wo nipa ya etumi ma o sha afi ase kane ato no so na favor edi nanim no ena me kire wo no bie winsam December me see dey bie winsam hallelujah amen Sompa Akyedea 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa oboard ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedea ekunafo ene enyanka ne
so one petiti say sika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edin was yeta one media anasa blessed foster bronya bosome ni beboja trada na dia motentom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amoye bi afie twem no emu dance die die mo amunim Sompa Akyedea 2025 yabo yaba Sompa Akyedea 2025 yabo yaba Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enyisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye da wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa oboard ponkom yenyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedea ekunafo ene enyanka ne so wo mpetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edin was yeta one media anasa blessed foster bronya bosome ni beboja trada na dia motentom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amoye bi afie twem no emu dance die die mo amunim Sompa Akyedea 2025 yabo yaba onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwan a amaso me mo kiwe fatu trim ma wo yire fi December yi okay onipa bia afi na wo plans im senka obetu kwan nanso akwanto na ntumi amaso na nka person wale afi a prophecy kra by say na nka be wa nanso amaso na nka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen tumi anka boafo wantumi anhia boafo no na person ka wo na wo ba adwuma bi mpa pa senka wade betre wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyedai endini okay didi na mani bi nyedai endi na hwede awurade be yewo ko osei so mo mabisam ko eti ayedu nwatwe didi mu a ayedu nsia osei Bible say aha onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yemi do osi onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan fufuro ye dai atuenim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no ebokwan mawo po na ye dai na edene ko nipa na sa kwampa ne de wokopie nipa titiriw abrempon enim bonsem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi isitidi me kunafo bi ni pe janka bi pam squat ale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wacha se kope kunani bi tomoni anwafa sedi ope kura wo de yeniska fako se urade mini bi de na so gina wei so afi mini ama me pon pa nyina ma hu tunsanso papa bia gina wei tu da afi aye ko wura mu yi faka ne atome so e ba sa Bible no say onipa ye de be pokwan amano na edine ko pie pakese enim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b sakasa ne me de papa bi winsem ne ba sa December o mo pa ye nje o no kwasempa grade be bi kwan ama wo pa you see wo de mi si pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomoni anwa ne niema nka ntire obi ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo bo ho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem amen janka bi pa wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o je ma ne nkan ye se wo ko 50 bia je bibi mu du se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese wa danka me pese boafo bi bo na me sika de adwuma urade ni nyina mam urade kakra me wei de mayi ni me de koya do ha mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mami hu ani munya me se obo Kristo dim se won sensi for da amen power eyeki yes
Eyekio. Okwasem. Eno na Bible ne kan ho asem. Proverbs 11 verse 25b. What say? De ma ebinom me no. Onipa oma enipa binom eme no. Ono so be me. Aba. On say what asem ani. Pa. Ma epien shira de ba o. O ya be bon pa ya che. Ye woni ma ama edi nshira ba ntem. Edi mpeja ba ntem. E ma akontu opunu bi ntem. E ma wariye punu bi ntem. E ma adwuma punu bi ntem. E ma wohia boafo ntem. Pa. Je di kan pa ye oma. Giving. Okay. Adoye. Se ubie winsem edi ama obi. What say? Say janka say hiani no. Say kunani na owo area ho owo kunonim no yiwuyam. Emano. Ko emane nye wakuma hisa obema. Emane nye wakuma hisa wuye bibi. Obi kwa timi ka say, "Ai na we me ya mani de bi asem to nyondo no betima ya mame." Obi ho obeya do ya na oya ma obi bibi to no betima ya dey. Abo. Sa do no ya na su nhira nta anya dey. Eba. Ekwasem pa. Adoye nhira umpa ya do ya nipa o ya mano no. Oni bibi ya de beda wase. Ekwasem. Oni hwe de bema wo. Pa. Di owo de bema nya so beka se Onyankopon nya dey. Shira. Enu su mu odu. Hallelujah. Amen. Ti afi o plans nyina me se farisia ne kunafo ni nyankae dey. Eka ho. Enya pa abonko a to aso. Emane nye wakuma hisa obema no. Emane nye wakuma hisa wo de bema no ko. Na saa de yi nti na se wo pie wo nsem makunani awisia ajanka bia awurade Onyankopon be hyira wo. Onyankopon so obe da yi. Obe hyira wo. Wo nsem kese me hyira no. Very simple. What is so be wo nsem a na wo anidi anya wo mo a Onyankopon si obe hyira wo ko. Wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia. Hallelujah. Amen. Hwe ye sha afi bia ase a wo a new beginning. What you say? Enti ye de niema foforo ene sha afi na ase ebe ya pa se wo di sum be sha afi ase ebe ya pa se wo di abrefo be sha afi ase ebe ya se wo di ahokire eka ebe sha afi ase. Enti niema wo nipa ya etumi ma o sha afiase a kane ato no so na favor edi nanim no na me kire wo no bi wunsam December me see dey bi wunsam. Hallelujah. Amen. Obi aba. Hello, udi the self free We were to redeem this week kakra yentie we last year me sandi Sompa Akyedea ni bi na ma wo 11 years ni mukana nta wo nemo. See, I'm a woman, said them. I will find girl, I'm said them. Amen. And you be gay, a friend Akyedea. Nyame na dia kyeye. Yeda se nyame hyira wo. Yo, was 7 years so name watwe. Sompa Akyedea nyame hyira no. Enti wo so wobetimi aba be ye bi. De wo so be ye bi a wu ye 0598559802. Wo bi to so na nyame no ye on senkyere. Hello. Hello. Sompa TV. Patro hi. Patro, me dia dance ni fibriku. Yetio. You go see me you will me first guy to ni ne I never see my first me deny Canada. Me so number you to say you and then send this Yamia the Nadia and offering to Yamia the way. Amen. That's pa. Hello. Who did baby akase free? Nene so last year Sompa Akyedea in the year. Mam menyem and come at home. Me you could rather to me na my friend and man not yet in a harbor higher there this day. Time now, yet you have shaman and what people say. I didn't want and then continue. The other young one, and continue. We can 3 minutes and I'm not spending a 2 minutes down the pan and so it's going to make us no matter. Hallelujah. Yedasi. Yedasi pa ebus. Obi e bidi enso ye die. Onyame basa edaso. Ti de wa wati bo homoden. Hello. Udi ni baby akase free. Le bacho bi benti bi be se kaka. Yentie o. Le bacho me sini be me pa my dear.
Since last year, me able to that way. Yeah, me near chuma. You, yeah, that's it. Didn't baby, I can say, Yanko. I should be able to make a class last year. The minute you can see, I know me. I'm not going to say, I'm fine. I'm coming. Yeah, it's a time of even if it's not a time of time. I don't play it. It's a first time for you. And I am a to you didn't take your money and I'll point. Yeah, be a man. Yeah, that's it. I mean, papa. See, the ameno okay. Sompa Akyedea. Last year, we be. This year, why be? The nyame ayama wo. Now, Fre. Neka. Hello. Hello, Papa. That's last year we did the question when you and your father did. Then with the part of my market. Because if you see the whole radio station, double Sydney, my number that I'm going to shout. Now, get my power. Hello. But you didn't baby, I can say free. Yes, uncle. The person comes up. A giant quay. Last year, me be me 500 Ghana. So see this year, me who is such a baby, my bobo, I'm who was able to be went. The media, the Yamishramo. Say, would dancing? Ubia, we be a Yamia, be a my friend. Hello? Sompa Akyedea last year and this year. Hello? Because your friend, my Major, because I free question. Yenti o Major. Me am Major ni. Yo young quay. Because this year I'm the year, the did that. When she can Mr. Me, I be on the tree on the Saturday. Amen. But the book here, and I say, yet ye be aqua. When you meet to me in the Bassano, yeah. Yeah, come and stress at the uncle, baby. I want to obey your dinner. But I didn't see my person to come between for catcher. So, my good, let me come here, can't see the two. It's a mincho be a cabin. Yo, and the Moyamon Kenya me, Namia Boame. Because somebody come near me to one among the Baho. Near me to one among Baho. No more one me at the Yamias. It's a mincho be cabin. If you want to me, baby, I'm a rebel. What you have gone by your boots to not cut your face in Yamia Mount. Not yet, say Yankoponia, my Jimodi. Yet that's a password. Yes, it's Sompa Akyedea. And no, what's Sandy B? Namia be amount. Say last year, say this year. Hello? Gloria, why be? That's why I last year, dear, remember this year's my last year, not good to make up. I didn't imagine if I could not kill church. I said, I'm craft for a parent. Obviously, Miss Ghana was the first guy with me. The local colleague at the union. It did to me, Yana, Miss Mamma, and a friend, this going to be man. But the mom, Yana, I'm a little too often. This year, Moya, I'm a fine offender. Yeah, that's a pan. Me Ushraw. And say na yepe. Last year, this year, Sompa Akyedea, me be the Onyame mammy was in obi de neka. Why ya en kadre. Obey bia na nipano. Etia ni sika de amano. Eti bia wo so ye bi. Unyanye bia kan ho. Hello. Patrodi baby akase free. Yo, Sompa Akyedea. Why be? Last year, me twice, me am the bow. Yo. Now the thing is, this year, me of my church in a stroke. Oh, Kafra. Yes. After 18 days, and now, probably the entire wedding. And I'm teaching shit and reading a stroke. So, mommy, I'm confused. Yes, I can do that now. I'm a baby. That's an issue. It is a Unya Sunday with the number Negusuna 05. Most of Mutian radio 0598 559802. Taiwan Media. Hello. Me Rapacho Sompa Akyedea last year we be.
About time you. Edia na nyame aye dawroma. Me pacho. Efenam yi obi adwuma. Eti na class shop bi so dem nti ni pala ka chen se e come so fan bi a auto. So se bi nti ase me person location na. Yeti ase. Ya na o se ko fa ba wa obi aso bi 20,000 ba me kwa de ko so ba me 60,000 npo no. My channel already class. I could show me 2 and kakra. Na che so be ye bi no de nyame ye ma wo no no. Me fa nyame onhyira wo papa no nkoso amadwuma no mu entre. Wo so betimi abeye bi. Wa ye bi nso abetimi afre 0551931931 0548931931 na ye na wo nyame ase. Enu ti ye mfa wo frɛ ni utwato. Hello. 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 Pacho di baby akasa free. Hello. Hello, di baby akasa free. Me pacho me kasa free obuase. Why be? Me pacho last year me. E dia na nyame ye. Ade nyame ye ne se so for ma me no me kuno yare ye se ekodi bronya. Na me kuno yare me ne me magu dem. Ewurade. Na me nye na ni sika. Me ye na ze na ka me se supposed to be. So for me catch your radio say na my dear we show me o se me kuno yare. Na afin fa kwa meto me na me nya wo de ni need. Ya me so aje wa peje me kun. Amen. Me say me fa aje we Yesu kin. Amen. Ye do friend wasi. Unya nya ya 0598559802 0598559802 Tawan media ne be yanko ahoma no so adansie bia sabia ku sabia nya do wo be ya yedie ekode ma wo no ye hwa adansie bi kama simanum pe ne ye fa emra na wie ye. Hello. Odi ba bia frefre ma me den na onya free mu. La chama frefre sinyane frefre me hama. Okay. Adansie ni ye bi. Na me be sabia to rade. Na me bra teni o pawo. Na me ado. Awa ba me opportunity nti afi so when am empire say ma this ready a me dey to me me san aye fofo on ti no mo ni. Okay, hello. But so from mama nyako me ka so fi kwa ba chi. Mama nyako yentie wo afra se no uye bi no ekwo se ne ma wo. Me na me say Sompa. Enye afibia ka anytime dia me so be no no me ye ni part of your time say but say you na ye na mo na bitinu mo bi fi be dia me jina ho ko na sam na ba nti o madie na go ko de na mo si be time na so ni man so be dia be ti ya ba mo no e ni di si wo nti yen ma ni di no ye mo ni na e bi kwanya ye ni na so e na ntoma onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwanya amaso me mo kiwe fatu trim ma wo yire mfi December yi. Okay, onipa bia afi na wo plans im senka obetu kwan nanso akonto na ntumi amaso nanka person wale afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen tumi anka boafo wantumi anhia boafo no na person ka wo na wo ba adwuma bi mpa pa senka wade betre wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyedai endi. Okay, didi na mani bi nyedai endi na hwede awurade be yewo ko o say so mo mabisam ko eti ayedu nwapin dije mu a ayedu nsia o say Bible say onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yemi do o say onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan fufuro ye dai atu enim ena na Solomon say
adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no ebo kwan mawo ko na ede na edene ko pie nipa na saa kwampa ne de wakopie nipa titiriw abrempon anim bo nsem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi misititi me kunafo bi ni pe janka bi pam squat ale tompa boafa ka no ho kope awisie bi watch us here kope kunani bi pomoni anwa fa sedi ope kura wo de yeni star fa ko se urade mini bi de na so gina wei so afi mini ama me pon pa nyina ma hu tunsan so papa bia gina wei tu da afi aye ko wura mu yi fa kane ato me so e ba sa Bible no say onipa ye de be kwan amano na edene ko pie pakese anim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b sakasa ne me de papa bi winsem ne basa December yi umon pa yenje o no kwasempa rade be bi kwan amawo pa you see wo de misi pekunani bi na hwe one ne yire ne ma ne tomo ne anwa ne niema nka ntire obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo bo ho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem amen janka bi pa wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o je ma ne nkan ye se wo ko 50 cedi bia je bibi mu du se urade afina me pese me tu kwan na so amfa na me pese me wada nka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma urade ne nyina amam urade kakra me woi de mayi ni de koya do ya mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mani hu ani munya me se obo Kristo dim se won sensi for mo da amen power eyeki yes eyeki o kwasempa eno na Bible ne kan ho asem Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinom me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say what asem ani pa ye wodiema e pie shira ni ba o wi ya be mo pa ya ji ye wodiema ama e di shira man tem e di pleasure man tem e ma ko to e ma wa de e ma wo shia wo fo tem e di kan pa ya mama adoye se u se what janka say hiani no say kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam ema no ko ema ne nya wakoma hi se obema ema ne nya wakoma hi se wo ye bibi obi ko atimi ka se ai na we me ya mani de bi asem to no ndo betima ya ma me obi ho obe ya do ya na o ya ma obi a bibi to no betima ya dai abo sa do ye no ya na su nhira nta anya dai ema kwasempa adoye nhira wo pa ya do ya nipa wo ya ma no oni bibi ya de beda wase ne kwasem oni hwe de be ma wo pa di owo de be ma nya so be ka se onyankopon nya dai shiraw enu su mu odu hallelujah amen ti afi o plans na me se fa wisia ne kunafo ni nyanka ye dai eka ho enya pa bonko a to aso fine edemo mo contractors no yeah so see I can say Cocobot abai the account of 3 billion I can say man tia teku ewo Uko road fund over 8.2 billion Pantia from January 2 weeks ago our board no omo inaugurate here be say me no wadi come offer asem no so see I can say board no ansa na mo so here to here ometia contractor foka washwem say friend any ochina ometia ka ye consolidated over 40 billion cities and also will come as ye can say and the cardi or the we must almost the bipa and say 1 billion now can say $1 billion and they are equivalent to almost 12 billion Ghana cedis and they are betting a juma bebre amai and say 1 billion they mean nipa ubetiaka ubejai we ajai we na obetia validated certificate ni percentage ahi na obetia
The CEO, check contractor forecast this year. Bank for Bedis anything below 40%. I'm telling you, contractor in Sanka, one see the ground in Sanka. Now, around me, man, Sherry, Okasa, you know, once somewhere July, no, or Koshamu Bosse, one more releases KBC, Yenfiamo, Canascano, as I hear from our dream, Scanana, saying. Now, Tama Oka Oshabonu. Yeah. We were looking at 4 something billion. Sure. Approximately 5 billion. Sure. Ghana cedis. Okay. That is what they set aside to. Okay. And as I bring Yes. out of that money, no sign our baby because who can say what you be and what you be. 130 here. The Honor Moon said there is some abnormalities. Certificate, and they halted the entire process to validate. And they instructed said, contractor for confirm certificate ni contract document bra. No validity of document. It's a CIA 90% of validation every year. I believe they might continue. And you see, we have lost touch with the actual amount of money paid to contractors as we speak now, out of the 45 billion. But Okachem said you have lost touch with the total amount being paid to contractors. I know, sir, the Ministry of Finance is just closer to your doorsteps. And you've been working in over there. So is this something that you... They say meeting. Meanwhile, we also need information to work with because we are planning. Okay, so before I ever jawab about Kokrano, what message do you have for the president? I believe so. And of course, the Ministry of Finance, led by Dr. Kazel Atuforsen, the Minister for Finance. As a man of the job, yes, a come at the almost 1 year. I am the Aketia. You call Bobusia, our financial sector. You are got every manufacturing sector. We hire the services of our workforces, that's consultants, the artisans, and thereabouts. Yantinia Tiamuka. I feel a benefit. One chair car, get me just out of Fonuka. Yantinia Tiamuka, Bruno Omuntimindi. Omuntimindia, a Jadifo, Omuntonia Mama, and Unti, as he promised and instructed, Minister for Finance should do the needful, but obeying the money you are talking about, you were not too sure, says Cano, na your dollars and not say cities. But I want to be emphatic, na 1 billion cities, na no can wasem. I know the person no cry. I didn't try. Now 1 billion there, in fact, it's just a drop in the ocean. 1 billion out of 8.2 billion, 1 billion out of 3.something billion, 1 billion out of 45 billion. Just opposite. You see, in fact, we know he has tried. But from January to date, Growth Fund Management Board, that's account, as we speak now, from January to date, there were accrual in their accounts, almost 3 billion Ghana cedis. If for nothing at all, the president must add 2 billion to that amount to make it 5 billion. To touch all certificates which have been validated today, tomorrow. Do you see this as an insult to your fraternity? One thing I will say is, being the first gentleman, we need to give him that respect. So therefore, we'll hold on to that particular aspect of the issue. However, I am of the view that he wanted to say $1 billion. I still stand by that, but not $1 billion. Until the office and office $1 billion. Now 1 billion cities. But wait, $1 billion. In fact, how because what you be 8.something billion. Now for you 1 billion. So Johnny Panica.
already know there is a statutory accrual account. And so what must you do? Add it to it and then shoot up the volume. But is that 1 billion? Is that 1 billion going to be added to the accrual or is to be taken out of it? In fact, we are confused. So the Minister for Roads and Highways must come out to give clarity immediately. And you know, I'm a contractors now. Oh, so here the send a mechanic and you say $1 billion in upper soccer. And you say 1 billion they move here. But 1 billion cities they are muwefu. And in fact, the how can say that muwefu ana. Maybe say muwefu ana. You see 1 billion there. In fact, a new from time I will buy. Let's see, you know, got 1 billion out of this huge portfolio. Allah barika. Allah barika na say saying.